Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. En cuanto puedas, camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Ola, moi boas tardes, benvidos á final da Copa Galicia de categorías LEP, na que se enfrentarán o Club Ourense Baloncesto por unha parte e o Leima Básquet Coruña pola outra. Todo preparado xa para o inicio do partido. Os dous adestradores, tanto Armando Gómez por parte do Club Ourense Baloncesto como Sergio García por parte do Básquet Coruña, que dan as últimas instruccións e presentarán os dous quintetos que partirán nesta inicio de partido. Recordamos en xogo o campeonato da Copa Galicia de Ligas LEP. Árbitros deste encontro serán Paula Lema, Cristian Martín e o terceiro Jacobo Rial, perdón, non nos parecía o terceiro árbitro, o árbitro principal, o árbitro de categoría ACB, o santiagués Jacobo Rial. Pois xa saltan os colexiados para inicio do partido, a falta de 20 segundos. E destas últimas instruccións, recordamos estes dous equipos, o Leima Básquet Coruña, un dos equipos fortes da LEP Ouro, e o Club Ourense Baloncesto, que descendeu a LEP Prata na última xornada, e que será un dos equipos a ter en conta e que buscarán o ascenso, sin duda alguna, a LEP Ouro, a volta por parte dun histórico do mundo do baloncesto. Presentan xa os seus equipos titulares. Comeza co ex de Valladolid, o Club Ourense Baloncesto Gregory Gant, con Ferran Ventura, co interior Carter, con Javi Marín e con Paco del Águila. E por parte do Básquet Coruña comenzan co número 22 Zach Monaghan, con Mo Soluade, o ex do Breogán, con Alex Hernández, con Ward no interior e co capitán con Javi Vega. Salúdanse os xogadores, saludan o trío arbitral e todo preparado para o inicio deste partido. Saltarán por parte do Club Ourense Baloncesto Carter, por parte do Básquet Coruña Ward. Comeza o partido, o primeiro balón para o Club Básquet Coruña por método de Soluade. Manda o playmaker Hernández, recibe Soluade que pide o bloqueo de Ward. Soluade ya volve a Hernández que pide de novo bloqueo de Ward, pero esbala e cae o chan. Hernández que xa ten que xogar, e a primeira falta personal nese intento de penetración de Alex Hernández. Recibe a falta personal de Javier Marín, que o levará á liña de tiros libres. O exxogador do Real Murcia, baloncesto, moitos anos de experiencia en categorías superiores, a ACB, en Francia, un xogador de grandísimo nivel, Alex Hernández. O primeiro que xa está dentro, primeiro punto do partido para o Básquet Coruña, o Leima Básquet Coruña. Segundo do tiro libre por parte de Alex Hernández. Tamén está dentro o segundo tiro libre. Sacará o Club Baloncesto Ourense por medio de Carter, que sube o balón. Se ayuda o playmaker a Javi Marín. Manda xogada, bloqueos, recibe de El Águila man a man con Ventura, un excelente tirador de la línea de tres. Javi Marín, que recibe a falta personal de Zach Monaghan cando intentaba anticiparse a esa recepción da pelota. Recibe a primeira falta personal o americano do Básquet Coruña. Sacará Gregory Gant. Recepción no poste alto de Paco del Águila. Javi Marín. Hacia adentro Marín. Carter, lanzamento liberado desde poste alto, non en contra
ao acerto e recibe Alex Hernández, que manda a xogada, manda o balón interior para Ward. Hai un hombre moi forte, o americano, pero recibe a falta personal de Grant nese intento de tapón. De novo irá a liña de tiros libres o Básquet Coruña. Esta vez será o número 44, Nicholas Jeffrey Ward. O primeiro que non entra do número 44. A colexiada Paula Lema que dá as instruccións os xogadores. Ward que lanza o segundo, esta vez sí, Jeffrey Ward, que coloca o 3-0, manda Leima Básquet Coruña, atacando Copa Ourense. Javi Marín para Gregory Gant, lanza o lanzamento de 3, e non entra, e a falta personal é de Carter no intento de rebote. Reempuxou a Alex Hernández, e foi falta de ataque do interior americano. Sacamos o Luade para Alex Hernández. Alex Hernández que manda a xogada. Bloqueos e desfaixe da súa par. Xogada espectacular de Alex Hernández cando todo o mundo pensaba que salía a recibir o tirador do Básquet Coruña. Introduce hacia dentro, xa en xogo Greg Gant, que se xoga o lanzamento de 6,75 e acércase o Club Ourense Baloncesto 5-3, sigue mandando Coruña. Monaghan para Moso Luade de novo con Zach Monaghan. Ward que busca bloqueo. Monaghan que se xoga o triple, non entra, rebote para Javi Marín. Javi Marín que se vai hacia dentro, intenta desfacerse de Alex Hernández, dalle o balón a Carter, pero é tocado por parte de Alex Hernández. O balón pertence ao Club Ourense Baloncesto, que sacará de liña de fondo. Marca a xogada Javi Marín, perdón. Ten o Club Ourense Baloncesto por medio de Gregory Gant, que ya saca a Javi Marín. Carretóns por liña de fondo, recibe Gregory Gant, que acaba de anotar unha tripla, e aí vai coa segunda consecutiva do americano, é xogador do Club Baloncesto Valladolid. Aí está en ataque xa Monaghan con Vega, que intenta meter o balón interior a Ward, non encontra. Monaghan que pide o bloqueo do propio Ward, dalle o balón ao outro lado a Hernández, ahora sí recibe o bloqueo de Ward. Hernández, elevación, 2 puntos. A finalización coa man esquerda de Alex Hernández de forma maravillosa, coloca o 7-6, manda de novo Coruña. Javi Marín hacia adentro, párase, axuda de Ward, recibe Carter, lévase o tapón de forma espectacular de Ward. Para adentro Coruña por medio de Javi Vega que se apoia no tabuleiro, non entra. Ward, que parece un xogador moi imponente, difícil de parar para os interiores do Club Ourense Baloncesto. E a falta personal de Carter, que será a segunda e que o leva o banquillo. E entra todo un veterano como Kevin Van Wyck, o capitán do Club Ourense Baloncesto, que terá unha tarea bastante complicada con número 44. Ward, que tamén anota dende a liña de tiros libres. 8-6, preparado xa Ward para o lanzamento do segundo tiro libre. Jeffrey Ward, que non acerta no segundo. Xa en ataque o Club Ourense Baloncesto por medio de Marín, recibe o bloqueo de Van Wyck. Marín hacia adentro de forma moi bonita, non acerta na finalización. O rebote que o conseguiu Kevin Van Wyck foi tocado por Soluade, e o balón pertence ao Club Baloncesto Ourense.
Grant con Kevin Van Wyck, Javi Marín, bloqueos arriba de Grant, ahora rebloqueo con Van Wyck, Javi Marín interior para Van Wyck, aí ten superioridade nese cambio defensivo con Mose Luade, 2 puntos para o capitán do Club Ourense Baloncesto. Van Wyck ahora empuxaba a Ward, moi protestada esta falta por parte do adestrador do Ourense, Armando Gómez. É a quinta falta personal do Club Ourense Baloncesto por unha do Básquet Coruña. Isto é do que se queixaba o adestrador do Club Ourense Baloncesto. O segundo tiro libre de Ward, que non entra, rebote para Francisco del Águila. Marca xogada Marín, bloqueos arriba de Van Wyck del Águila, o balón que vai exterior a Grant, que decimos, o americano Gregory Grant, un excelente tirador de 3, e aí vemos o que veñamos comentando, 3 de 3 desde esa liña de 6,75, xa en xogo Musouluade para Hernández, Hernández que recibe o bloqueo de Ward, Hernández de novo a mesma xogada, penetración e finalización coa esquerda, non consegue anotar, pero o rebote tras palmeo de Ward está impoñendo a súa presencia física, o número 44, bloqueos arriba, Marín que se vai, elevación de Van Wyck, non acerta, e o balón que pertence a Básquet Coruña. Comezan os cambios, vaise Ward, entra Safchaner, tamén entra Mikel Sanz, e o número 14 Ashley Hamilton, que volve a disciplina do Básquet Coruña. En xogo Monaghan con Safchaner, Hernández que recibe o bloqueo de Safchaner, adentro Hernández, intenta desfacerse ahora coa dereita, non acerta nese lanzamento contra Táboa, non entrou, o tiro de Lastenberg que non entra, 11-11, partido igualado, moito acerto do Club Ourense Baloncesto desde a liña de 3, dominio interior do Básquet Coruña, aí estamos a xogada de novo con balón interior por parte do Básquet Coruña, e finaliza Safchaner, unha xogada sencilla contra o tabuleiro. En xogo Básquet Coruña, Club Ourense Baloncesto, o lanzamento de 3 que recibe a falta personal. Falta foi de Mikel Sanz, Gant que anota os 2 primeiros tiros libres, xa preparado co terceiro. E de novo Gregory Gant que anota de 3 en 3, o seu punto número 12, coloca o 13-14, manda o Club Ourense Baloncesto, xa en ataque Hernández que manda a xogada, recibe os bloqueos Zach Monaghan, Safchaner, de novo man a man con Zach Monaghan, e a falta personal de Gregory Gant que reempuxa a Hernández, e o levará de novo a liña de tiros libres. Recordamos que xa leva tempo o equipo do COP en 5 persoais, é dicir, cada unha das faltas persoais levarán o equipo de Coruña o tiro libre. Segue o carrusel de cambios
Retirouse Gregory Gant, entrou Nogués, o xogador do Juventud do Breogán, último ano en Almansa, en Lepouro. O primeiro de Hernández, que non entra. O segundo que está dentro, o propio Hernández, que se vai o banco. Entra o ex do Breogán, Mo Soluade. Marín, presionado por Soluade. Marín, que ya pasa por detrás. Recibe Van Wyk. Bloqueos, non se entenden. Javier Marín con Kevin Van Wyk. O balón perdido. Igualdade en esta final da Copa Galicia. 14-14 COP contra Leima Coruña. Porá o balón en xogo Mo Soluade. Recibe Safchaner. Presiona todo campo o Club Ourense Baloncesto, intentando que non reciba Mo Soluade. O playmaker do equipo, Mikel Sanz. Xa ten Zach Monaghan, defendido por Lassenberg. Recibe Soluade, desfaixe do seu par. De novo Zach Monaghan. E os 3 segundos de Hamilton, que lle pedía a Mo Soluade que tirase de 3. Levaba bastante tempo na zona. E ben señalizado por parte dos colexiados. Manda o playmaker do COP, Javi Marín para Lassenberg. Recibe bloqueo, non o quere, vai hacia dentro Javi Marín. Paco del Águila, que non consigue a recepción dese balón. E o balón que pertence a Básquet Coruña. Bastantes imprecisións neste inicio de encontro, propio da pretemporada que estamos a vivir, preparándose os dous equipos para o inicio das competicións LEP. Monaghan, Safchaner. De novo man a man, non cambia o balón de lado para Mo Soluade. Ahora sí, bloqueo, continuación con Safchaner. Saca o balón fora para Mikel Sanz, que xoga de 3, non quere entrar o balón. Recibe Kevin Van Wyk, corre o COP, corre por medio de Marín, a falta de Hamilton, que intentaba cortar esa saída en contraataque do playmaker Javi Marín, do número 6 do COP. Sacará de liña de banda Nogués. Nogués, que ya da a Paco del Águila. Bloqueos para o propio Nogués. Recibe Javi Marín. No bloqueo arriba de Kevin Van Wyk. O triple que se xoga Javi Marín, non acerta. Ben peleado por parte de Nogués. Pero o balón pisou, o xogador pisou fora. E sigue a igualdade, 14-14, a falta de 2:53. De novo cambios. Volve Ventura, retírase del Águila, pasará Nogués a facer funcións de 4, defendido a Ashley Hamilton. Hernández tamén volvou o xogo. Hernández defendido por xogo xa Safchaner. Non encontra o pase Hernández. Dalla a Mo Soluade, que chegou, xoga o lanzamento de 3. E limpa a tripla de Mo Soluade. Amplía un poquinho o marcador, 17-14, manda Coruña. Marca a xogada Marín. Marín, que ya dá a Lassenberg. De novo Marín. Marín, que recibe bloqueo. Marín hacia adentro. Balón tocado por parte de Hamilton. E pide o primeiro tempo morto o adestrador do COP, Armando Gómez. Recordamos, resultado Leima Coruña 17, Club Ourense Baloncesto 14. Sabíamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal Ou no 900 400 116. Xunta de Galicia.
E xa volven os xogadores ao parque do pabellón de Arraña. Este coqueto pabellón que dispón o Concello do Marín. Sacará de liña de fondo Javi Marín. Javi Marín que ya dá a Kevin Van Wyk. Van Wyk que ya xoga interior contra Soloade. Ese ganchiño que non entra. Rebote Safchaner. Hernández que manda a xogada. Dalle o balón interior a Hamilton. Hamilton defendido por Nogués. Percusión do interior británico. Safchaner hacia adentro, holandés. Mosoluade que se xoga de novo unha tripla. Esta vez non entra, rebote que o pelean Nogués, pero queda o rebote para Mikkel Sanz. Safchaner, interior. Mosoluade, perdón, Hamilton que se xoga o lanzamento de 3. E acerta o xogador interior do Básquet Coruña, xa en xogo Lassenberg que intentaba devolver o balón a Van Wyk, balón cortado por parte de Soloade co pé. Lassenberg que xa pon en xogo Marín para Lassenberg que se xoga o lanzamento de 3, outro especialista nesas lides e tripla do xogador do Copa Ourense. Interior de novo Básquet Coruña que busca por medio de Hamilton. Hamilton que percute hacia dentro contra Nogués, ben defendido. No, Hamilton, elevación, non, rebote para o propio Nogués. Lassenberg que marca a xogada. Bloqueo de Van Wyk, del faise de Soloade, balón ao outro lado para o lanzamento de 3 de Nogués, esta vez non entra. Rebote para Alex Hernández. Hernández que manda a xogada. Mikkel Sanz que cambia de lado. Bloqueos para Mosoluade. Recibe o británico Lassenberg. Perdón, Safchaner. Para adentro Hernández. Recibe a falta personal de Van Wyk na penetración de Alex Hernández. Que o levará de novo a liña de tiro libres. O primeiro de Alex Hernández que está dentro. Coloca o 21-17 a falta de 23 segundos para a finalización deste primeiro cuarto. Segundo de Hernández, tamén está dentro. Cambios de novo no Básquet Coruña. Retira Safchaner, entra o capitán Javi Vega. O es do Burgos. En xogo xa Javi Marín. Javi Marín que lle pide a Kevin Van Wyk que suba ao poste alto para o bloqueo. E ahora Hernández que agarra a Van Wyk nese intento de bloqueo a continuación. Lassenberg que sacará de liña de banda, recibe Marín, hacia adentro a penetración, marca os pasos, 2 puntos do xogador de Melilla que chega esta temporada o Club Ourense Baloncesto. Terá que lanzar Mosoluade, tripla prácticamente sobre a bocina do británico que pon o resultado de Leima Coruña 25, Club Ourense Baloncesto 19 no primeiro cuarto desta final da Copa Galicia. Camina a Galicia. SAE para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo.
Sai a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sai. Porque se sais a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. E volven os dous equipos xa para inicio deste segundo cuarto. Porá o balón en xogo o Club Ourense Baloncesto por medio de Lassenberg. Lassenberg, número 25 do equipo ourensán, recibe Van Wyk para o propio Lassenberg, que decimos que é un lanzamento, un especialista no lanzamento de 6,75 esta vez. Escupina o ferro do xogador, deste lanzamento do xogador do COP, Javi Vega. Hamilton hacia adentro, o lanzamento de Hamilton, que anota. Moito poderío físico do británico, xoga ahora con tres grandes. Falta personal en ataque. En xogo xa en o Básquet Coruña, Soluade, que manda a xogada. Zach Monaghan, Soluade non, o bloqueo de Hamilton. Monaghan que cambia o balón de lado. Mo Soluade que o balón interior a Ward, aí impón o seu tamaño. Jeffrey Ward, moito máis grande, con máis presencia física que Carter. Carter que recibe interior e 2 puntos para o interior, ben xogado por parte do club. Esta vez o asistencia de José Nogués, ben xogado entre os interiores. Xa en xogo, Zach Monaghan, Monaghan que pide o bloqueo de Hamilton. Monaghan hacia adentro, cambia o balón de lado para o lanzamento de 3 de Mo Soluade. Esta vez non entra, corre Marín que separa, balón exterior para Ventura, Ventura que busca balón dentro para Carter, que se quedou con Soluade. Carter recibe 2 contra 1 de Ward e Soluade, xa se igualen aos xogadores interiores. O tiro exterior de Carter e 2 puntos máis para o interior americano, o número 36 do COP, que tamén ten bo lanzamento exterior. En xogo Soluade que lle dá o balón a Zach Monaghan, Ward. E agora sí, a falta personal en ataque nese bloqueo cego que intentaba Zach Monaghan para intentar recibir Mo Soluade. Máis cambios no COP, intenta igualar un pouco a presencia física do Básquet Coruña, devolvendo a Nogués a posición de aleiro e volvendo ao campo del Águila, porque está xogando con 3 interiores o Básquet Coruña. Bueno, Javi Vega facendo funcións de 3, xogadores que sempre foron aleiros, pero que ahora desempeñan as dúas funcións
como son Javi Vega, Nogués, interior. Ahora mismo Carter, que está marcando territorio, rebote de ataque do número 36, Carter. Finalización contra o tabuleiro, 2 puntiños máis, 29-25, igual a seu partido. En xogo. Para adentro, Monaghan recibe o tapón. Rebote forte, 3 xogadores que intentaban parar a Ward. Hamilton, elevación, acábase o tempo. Moi intenso o COP nesta defensa. Hasta 3 xogadores intentaron parar o pivote americano do Básquet Coruña. Anima a afición do COP, que se desplazou hasta Marín para ver esta final. Ahora Marín presionado, ben defendido por Mosso Loade, perde a pelota. O balón xa en xogo, Mosso Loade marca a xogada, ben ahora defendido por Marín. Hamilton man a man co propio Soluade, vaise para dentro Soluade, non entendían a defensa, ben cortado por medio de Nogués, del Águila que fai funcións de playmaker. Nogués, atén Marín, Carter que vai poñer un bloqueo directo, non o quere Nogués, Marín, volve sobre os pasos, pero ben recuperado por parte de Mosso Loade, e o mate de Zach Monaghan debaixo do aro. Finaliza de forma espectacular o americano do Básquet Coruña. Boa defensa, moi intenso o equipo de Coruña, 31-25, e de novo falta en ataque, no bloqueo. A terceira de Carter, que o levará ao banco cando estaba sendo o xogador que estaba empezando a marcar un pouco de diferencias. Novo tempo morto. Salieron con una cabeza, el mínimo movimiento, ves cómo se bloquean, están pitando. No mováis. Venga, a ver, sit down, please. A ver, tenemos a José, tenemos a tal, tenemos a Edgar. Vale, vamos a meter a... Entra. Entra, estás por Darío. 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Ferran, ¿estabas dentro? Vale, estabas fuera, vale. Vamos a ver. Situaciones. Jugamos los cuernos. ¿Cuernos 1, cuernos 2? No, los 2 no, porque no está. Juegas puño lado o cuernos 1, for you, ¿vale? Somos... Sí, en cuernos 1. Una cosa, escuchad. Somos pequeños. Vamos a defender white. Vamos a defender white en pick and roll, ¿ok? Cambio. Jugamos aquí, sea central o lateral, nos metemos por debajo. Ahora, cuando rueden, vamos por delante y entramos con último. ¿Ok? Cambio en todos los directos, en los indirectos no. Buenos, saltamos aquí, buena ayuda y me meto por detrás. Jugar duro, Vamos a, con todos. Ahora que tenemos. Y luego a partir de ahí, rebote y a intentar correr. ¿Vale? Venga, los dos. 1, 2, 3, go. Volven os dous equipos a cancha a falta de 6 minutos e 11 segundos para a finalización deste segundo cuarto. Resultado: Coruña 31, Ourense 25. Balón en xogo por medio do Coruña. Volveu Hernández defendido por Lassenberg. Hernández recibe o bloqueo de Hamilton. Hernández hacia adentro, elevación, non entra. O rebote de ataque de Hamilton, recibe a falta personal, púdose facerse dano o británico. Consegue o 2+1. Parece que non foi máis aló. Xa está o británico listo para o lanzamento do tiro libre adicional. Se analizaron
antideportiva. Vale, a canastra. Será o tiro libre, mais sacará o Básquet Coruña de banda. Con en xogo o balón Sanz, e a falta personal de Lassenberg. Cuarta falta personal xa do COP. De novo serán tiros libres a partir da seguinte falta personal. Moita diferencia de faltas nos dous equipos. Ahora a falta en ataque de Ward. Ese intento de bloqueo. E de novo os tiros libres. Irá Soluade. Xa está dentro o primeiro tiro libre do británico. 34-25, abrindo o marcador o equipo de Coruña. Segundo de Soluade, non entra, rebote Sima, que entrou aí nada. Ventura, que está facendo funcións de playmaker. Recibe Grant. Ventura que recibe o bloqueo desde el Águila. Non o quere. Balón interior para Grant. Aí ten dificultades, pero moi boa asistencia. Bo movimento desde el Águila. Francisco Salvador del Águila. Interesante este xogador. Exxogador do Cáceres de Lepouro. Hernández mandando o xogo. Francisco del Águila que fai falta sobre Ward. Dificultades para paralo. Pivote americano, o número 44 de Coruña. Lanzamento de tiro libre, xa está dentro. 35-27, segundo tiro libre. Tamén dentro por parte de Ward, 36-27. 9 puntos de diferencia, marca xogadas Ventura, dallo balón a del Águila. Os bloqueos del Águila que lanza de 6. De 5 non entra, rebote para Soluade. Balón interior para Ward. Non, esta vez finalizan camino, pasos do americano. E pon o balón en xogo o Club Orense Baloncesto por medio de Ferran Ventura. Ventura que lle dá a Grant, de novo man a man con Ventura. Del Águila que sube poste alto para de novo falta personal en ataque. A verdad que están sendo moi rigurosos nesas xogadas os árbitros do encontro. Novo tempo morto. Sí, pero si podemos guardarlo para... Now it's very important to set good screens. They have called them like two offensive fouls, okay? Red flag on the other side, okay? Head, vale? Press break. Nick, screen the point guard to receive. Javi,
vale? Atento porque antes han cambiado aquí, vale? Sí. Mira, a ver para... Voy yo aquí. Nick, estás aquí, Javi. Alex, vienes, motion, pero hacemos. Wait, Javi. Amazing, okay? And you come here. Now, we pass the ball here, Javi. Juegas aquí. Watch out. Once you play, yes. The last time you played is Ashley Street. Do you remember? Yeah. In the moment you dribble, play double. Me quedo, okay? me voy. Sí, míralo aquí abierto para... ¿La paso? Sí. Me la paso. ¿Vale? Tienes para jugar. Venga, va. Chicos, va. 1, 2, 3. Todo preparado xa para poñer o balón en xogo a falta de 4 minutos e 10 segundos para a finalización deste segundo cuarto. Resultado 36 Coruña, 27 o Ourense. Hernández defendido por Ferran Ventura, manda cambiar os bloqueos de Javi Vega para Ward. De novo o balón interior que xoga a Coruña, que ten superioridade nos interiores. Ward recibe o 2 contra 1. Cambia o balón de lado, non había ningún compañeiro nese lado e perde o Básquet Coruña. Boa defensa do Copo Ourense, levándose 2 contra 1 o americano. De novo cambios, retírase sin mano, volve o playmaker Javi Marín. Recibe o propio Javi Marín, marca a xogada del Águila para Marín, man a man recibe de novo Marín, Marín hacia adentro, intenta desfacerse, bo pase para del Águila, esta vez non entra, rebote Ward, o balón pertence nese intento de rebote o Cop, bon pelexado por del Águila. Marín que encontra a Gregory Gant. Marín de novo. Bloqueos por línea de fondo para o americano, que recibe a falta personal de Mikel Sanz. Reconoce a o xogador do Coruña, ex de Melilla Baloncesto. Ya ten Gregory Gant. Marín vai hacia adentro, esta vez intentaba de novo o pase para Francisco del Águila, non entrou ese pase, corre Coruña por medio de Moso Eluade. Safchaner recibe o bloqueo, vai para adentro, o triple liberado de Hernández, non entra, pelexado por Mikel Sanz, elevación do aleiro do Coruña e 2 puntos máis para o Básquet Coruña, 38-27, 11 puntiños de diferencia. E Javi Marín, Gant, que xoga outro triple, 4 de 4, espectacular a xeira do xogador americano do Cop. Acerca un pouquiño o Cop. No marcador, 38-30, Hernández, elevación para Saftaner, Saftaner que saca fora para Javi Vega, que se xoga o tripla, non entra, rebote Javi Marín, corre o Cop, Javi Marín para adentro, recibe a falta personal de Alex Hernández, ese intento de defensa ante la penetración de Javi Marín, será línea de fondo. Máis cambios en Coruña, retírase o propio autor da falta personal. Hernández volve a cancha o americano Zach Monaghan. Javi Marín le pon en balón en xogo para José Nogués. Bloqueo de Van Wyck, balón interior para o propio Van Wyck.
E a falta personal de Saftaner entre Kevin Van Wyk. No, a falta foi sobre Javi Marín, que non acerta na liña do tiro libre. No segundo intento tampouco balón o aro, rebote Saftaner, manda Mosoluade a xogada. Se o recibe Mikel Sanz, balón para Saftaner no poste alto, balón interior para Mikel Sanz, de 2 puntiños máis. Baleiro moi activo neste segundo cuarto. O esto Melilla. Nogués man a man con Ferran Ventura. Balón para a porta atrás de Gregory Gant. Desbarouselle a pelota das mans, non acertou nesa conexión. Volve manter os 10 puntos desa diferencia psicolóxica. O Leima Coruña, 40-30, xa en xogo Saftaner con Mosoluade, balón interior para Saftaner, apóyase no tabuleiro, 2 puntiños máis para o internacional holandés. Ex de Cáceres e de Breogán. Javi Marín para Grant, balón interior para Van Wyk, 2 puntos de Kevin Van Wyk. Esa bloqueo a continuación, espectacular asistencia de Gregory Gant. Saftaner, Soluade, 2 contra 1, boa salida do bloqueo de Kevin Van Wyk. Javi Vega, Mikel Sanz, que perde a pelota, pero de forma irregular a defensa do do Copa Ourense. O balón pertence o Básquet Coruña, porá o balón en xogo o propio Mikel Sanz. Mosoluade, que recibe a pelota, 2 bloqueos arriba, 2 interiores, quedanse os 2 no poste alto, nese pick and pop. Javi Vega, especialista desde esa liña, rebote en ataque de Saftaner, ese semigancho que non acerta, corre o co por medio de Javi Marín. Marca calma, xogada 5. Bloqueo de Van Wyk. El balón de lado. Van Wyk que recibe o poste alto, terá que tirar, queda un segundo. Ese intento de bandexa baixa de Kevin Van Wyk non acertou. En ataque Zach Monaghan, se sentiron un pouco precipitado, pero señalizan 3 segundos na zona. Non, a falta personal en ataque. A falta de un 0-7 para a finalización deste cuarto. A falta foi a terceira de Mikel Sanz. Foi falta en ataque. Ventura, que tampouco acerta na liña de tiros libres, fallando bastantes tiros libres os xogadores do COP. Podrían estar un pouquiño máis metidos no partido se estuveran máis acertados desa liña. Ahora sí, Ferran Ventura, que acerta. Final deste segundo cuarto, 42 para Coruña, 33 para Club Ourense Baloncesto. Vémonos en 10 minutos para saber quen é o campeón da Copa Galicia da Liga SLEP. Será o Básquet Coruña ou será o Copa Ourense. Vémonos nun intre.
Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal Ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
xa volvemos a este partido final da Copa LEP dos equipos da Copa Galicia LEP, dos equipos entre o Básquet Coruña e Copa Ourense. Resultado descanso, recordamos, Básquet Coruña 42, Copa Ourense 33, dando as últimas instruccións os dous adestradores. Armando Álvarez intentando que o seu equipo se acerque un pouquiño no marcador. Sergio García que manteña esa boa imaxen que está mostrando o equipo de Coruña nestes amigables anteriores contra equipos portugueses. Pondo a punto os dous equipos para o inicio das respectivas ligas LEP. Este Copa Ourense que busca o ascenso de categoría, da categoría perdida desa LEP Ouro, añorada LEP Ouro, e o Básquet Coruña que intentará de novo intentar o ascenso á Liga ACB, que disfrutan xa dous equipos galegos vivindo unha etapa espectacular no baloncesto galego. Dous equipos galegos na ACB, o Básquet Coruña nesta LEP Ouro, o Copa Ourense na Liga LEP Plata. E eses dous equipos femininos que disfrutamos na final da Copa Galicia Femenina na Liga Andesa. Xa en xogo Saftaner, o man intento lanzamento exterior de Monaghan, rebote en ataque de Soluade. Zaz Monaghan hacia adentro, ben parado por Grant. Hernández, balón arriba para Saftaner, non acerta o interior holandés, pero escápase ya das mans a Carter. O rebote, balón que pertence de novo o Básquet Coruña. Sacará de liña de fondo Zaz Monaghan, recibe Saftaner. Balón para o playmaker Alex Hernández. Monaghan que vuelve sobre esos pasos. Balón interior para Hamilton que eleva o tapón de Carter. Espectacular a defensa do interior americano. Ahora Javi Marín que se trabuca nese balón interior que buscaba a Paco del Águila. Hernández defendido por Nogués. Hamilton que ten superioridade sobre Gant e a falta de Gregory Gant. E a terceira falta personal do americano. Sacará Zaz Monaghan. Saftaner. Balón para Hernández, saída de bloqueos de Monaghan, balón interior para Hamilton. Hamilton 1 contra 1 contra Del Águila, elevación e a falta personal de Francisco Del Águila. No balón interior que buscaba Hamilton. Serán 2 tiros libres para o británico. Hamilton que acerta no primeiro tiro libre. Coloca eses 10 puntiños de ventaxa para o Básquet Coruña. Segundo tiro libre de Hamilton. 11 puntiños, 44-33. Sigue mandando Básquet Coruña. Marca xogada Javi Marín, 2 abaixo. Bloqueos interior para Del Águila. Del Águila que intenta percutir contra Hamilton. Elevación, non acerta. Rebote de Saftaner. Corre Coruña por medio de Hernández. Recibe Soluade. Bloqueo de Saftaner. Soluade que lle dá o balón exterior a Monaghan. Cambio o balón de lado a lado para Hernández. Terá que empezar a pensar a xogar o tiro de Hamilton. Rebote Gregory Gant. Javi Marín. Carter que buscaba o bloqueo, non o quiso, intentaba devolver o balón Marín, non acertou. Monaghan, elevación, apóyase no taboleiro. E 2 puntiños máis para o americano.
46-33, volve a abrir o marcador o Básquet Coruña. Marín para Del Águila. Del Águila volve a sacar o balón para Marín. Bloqueo de Carter, Marín apóyase no tabuleiro, rebote para Carter, leva o tampón, non, falta personal de Hamilton, serán 2 tiros libres para o recén chegado Darius Carter, pivot con moita experiencia en Europa, en ligas superiores. Xogador do ano 92. O primeiro tiro libre de Carter que non acerta. Preparado xa o 36 Darius Carter para o segundo tiro libre. Este sí que está dentro. 7 puntos para o americano do COP. En xogo Soluade, man a man con Zazmonagan, saca o balón de novo para Mo Soluade. Soluade interior, non vai hacia dentro, elevación, non entra, rebote Safchaner, de novo tapón de Darius Carter, saca o balón por medio de Marín. Marín e a técnica para o banquillo de Coruña. Sergio García que protestaba que había falta personal. Recibe a técnica o banquillo. O banco do Básquet Coruña que protestou esa xogada é segunda técnica. Esta vez non sabemos se é de novo o banquillo. Sabemos se foi o banquillo, se a segunda técnica o banquillo. O adestrador Sergio García tendrá que abandonar a cancha. Eso parece ser o que se sinalou, porque Sergio García marcha do campo, aplaudido polos aficionados de Coruña. A segunda falta técnica foi sinalizada por Jacobo Real, a primeira por Paula Lema. Será o segundo adestrador, Román Gómez, o que dirixa o que resta de final de Copa Galicia. Ahora serán tiros libres para Gregory Gant. O primeiro que está dentro. Segundo, que tamén está dentro por parte de Gregory Gant. Coloca os 17 puntos no seu marcador persoal. O balón pertence ao Copa Ourense, 10 puntiños de diferencia, 46-36. Por o balón en xogo. Javi Marín que marca a xogada. Moitos minutos para o playmaker. Posiblemente falta algunha fichaxe no Ourense. Javi Marín para dentro, elevación defendida por Hernández. Que bonita a finalización contra o tabuleiro do base do COP. En ataque Hernández marca a xogada. Bloqueos para a salida de Monaghan. Pedía falta. Non finalizou nada. Ahora Monaghan. Sí, será falta de Gregory Gant. Será a cuarta falta personal do escolta americano, que seguramente o levará o banquillo para protexelo un pouco cara ao último cuarto.
Dialoga a colexiada Paula Lema co adestrador ahora principal do Básquet Coruña, Román Gómez. En xogo xa todo preparado, vamos a dedicarnos ao partido, o tiro libre de Monaghan, que xa está dentro. Monaghan, o segundo tiro libre. De novo os 10 puntiños de diferencia, 48-38. Marín, e a falta personal do propio Monaghan nese intento de parar o bloqueo. Monaghan que se vai ao banco, Javi Vega que está xa no campo, capitán do Básquet Coruña. Ahora o balón en xogo, Lasenberg. Javi Marín, bloqueos arriba, cambia o balón de lado para Lasenberg, bloqueo de Carter. Lasenberg non encontra ese balón interior para Carter. Javi Marín que terá que empezar a xogar o pé de Monseluade, que lle dará máis tempo de posesión. Só quedaban 3 segundos, ahora dispón de 14 segundos o Copourense. Xa en xogo, Javi Marín para Lasenberg. Lasenberg hacia adentro, balón para Del Águila que se xoga o tripla, non entra, rebote para Carter. Carter que sae hacia fora, busca o playmaker Marín, devolve a Carter, elevación de Carter, non entra, rebote Safchaner. Intentaba Paco Del Águila tocar o balón, tocouna, pero pertence a Básquet Coruña. Cambios en Coruña, retírase Safchaner, entra Ward. Marca a xogada Hernández, Hamilton, Hernández que intenta bloqueo de Hamilton, esta vez vaise por liña de fondo, e a falta persoal do número 6 de Javi Marín nese intento de penetración de Alex Hernández. Entrou Ferran Ventura no COP, terá que facer funcións de playmaker de base, xogador que é un escolta. Este balón recuperado por medio de Carter ante a xogada interior de Ward, e agora falta personal de Ward que tropezou contra Nogués. Protesta o equipo ourensano se era falta antideportiva ou non. Jacobo Rial que señaliza soamente o colexiado, señaliza falta normal. Entende que se encontrouse Ward, a José Nogués. Volvemos ao xogo. Lasenberg que terá que sacar 5 segundos. Non encontraba o pase ante ningún xogador de Lasenberg. Aí notase a falta doutro playmaker, na que Ventura está intentando facer esas funcións. Falta outro xogador nesas lindes do Copourense. Ward hacia dentro, moi bonita a xogada personal do americano. Finalización con man esquerda. Lasenberg que se xoga o tripla de Lasenberg, outro especialista consumado nesas lides. Ahora xa se dispón a xogar o Básquet Coruña, de novo Ward, o aro pasado, a falta personal do americano, que o levará tamén a liña de tiros libres. Falta personal do número 13, José Nogués. No, do número 36 de Carter, será a cuarta falta personal.
dentro. O tiro libre tamén de Ward. Jeffrey Ward, recén chegado, o americano a estas competicións FEB. Para dentro, Lassenberg que volve sobre os seus pasos, bloqueo de Kevin McWibb, o tiro exterior de Ventura que non entra, rebote para Paco del Águila. Lassenberg que pide bloqueo Van Wyck, rebloqueo de Van Wyck. Lassenberg que recibe a falta personal nesa flash defensivo de Alex Hernández. Chegou un pouquiño tarde. Máis cambios nos dos equipos, non, nesta vez no Básquet Coruña. Volve Mikel Sanz, retírase Hamilton. Pasará a xogar de 4 Javi Vega. ...53-41, a falta de 4.29 para a finalización deste terceiro cuarto. Xogo Ventura para Lassenberg, bloqueo de Van Wyck, volve sobre espasos Lassenberg, terá que xogar, quedan 4 segundos. Ventura que toca o balón, Mikel Sanz nesa penetración de Ferran Ventura, Mikel Sanz hacia dentro, saca para Vega, pero non, choca contra o defensor, ben colocado Edgar Lassenberg. Será falta personal de Mikel Sanz. A cuarta falta personal do aleiro do Básquet Coruña. Vai o banco, volve Soluade, volveu tamén Javi Marín. Marín que saca o balón para Van Wyck, intentaba Ward recuperar o balón, recupera Hernández. Ward, remate espectacular do pívot Jeffrey Ward. Tempo morto de Armando. En la primera parte, ¿vale? Al inicio, cuando estemos cansados, va a pasar, ¿no? Que vamos a empezar a perder balones. Y cuanto más la botemos, peor. Esta, aquí, no tengamos prisa en soltarla, conectar bien. ¿No hay prisa? Conecta, ¿vale? Ahora, si te anticipa, miraros y juegas a puerta atrás, ¿vale? Pero no tengáis prisa en esta. Luego, bola viaja. Este bloqueo, que pierdes en el pase, no pasa nada, lo has hecho antes, no pasa nada. Aquí, vamos al mano a mano. Ahora, después de este mano a mano, este pick lo jugamos aquí con el 5, ¿vale, Javi? Sin ningún tipo de problema. Edgar, te pondrías aquí. Venimos con el balón, cambiamos, la rotamos y la ponemos en el top. ¿Vale? Pero calma, menos botes y más pases. Y en defensa, no podemos ir tan blandos. ¿Vale? Subid energía y si estoy cansado levanto la mano. ¿Vale? ¡Vamos, 1, 2, 3! Xa en xogo o balón que o manda Javi Marín para Kevin Van Wyck. Van Wyck que intenta desfacerse de Ward. De novo Javi Marín. O flash defensivo do interior americano. Aí te mentaxe a Van Wyck con Soladen de aquí un exterior moi grande. Lassenberg para Javi, para José Noés, non acerta na liña de lanzamento de triple. Protesta Marín a posible falta de Zach Monaghan. A falta de Lassenberg sobre Javi Vega en ese intento de balón elevado. Dispara de 2 tiros libres o capitán do Básquet Coruña, Javi Vega. O primeiro xa está
no marcador. Segundo, que también está dentro. Excelente a mecánica de tiro de Javi Vega. En Xogo. Ocop por medio de Marín. Van Wyk, de nuevo Marín. Marín hacia adentro. Ayuda de Ward. Muy intenso o equipo de Coruña en estos últimos minutos. Serape, 14 segundos de máis para o Copa Unense. Máis cambios. Retírase Alex Hernández por parte do Básquet Coruña. Entra o número 12, Jorge García. Marín. Balón para Van Wyk, de nuevo con Marín. Javier Marín, Lassenberg. De nuevo Marín. Para adentro, elevación, apóyase no tabuleiro. Fermosa a canastra do xogador do COP. Esa penetración marcou os pasos e finalizou coa man dereita. En xogo para adentro Zach Monaghan. Esta vez non quere entrar. Rebote ben pelexado por parte de Ward. Saca de novo para Monaghan. Interior para Ward. Aro pasado. Moi poderoso americano. En ataque Lassenberg. Entrada, recibe a falta personal, non conquire a canastra. O primeiro que xa está dentro. Lassenberg, que tamén anota o segundo, achega un poquinho o marcador. Cambios no COP, retírase Nogués, volve Francisco del Águila. En xogo Mozo Luade. Luade intenta xogar. Balón a Monaghan, xa falta de Lassenberg sobre Zach Monaghan, que o levará a liña de tiro libre. Primeiro de americano de Zach Monaghan, que está dentro. 60 puntos, reflexo marcador de Básquet Coruña. Preparado para o segundo tiro libre. Tamén dentro do americano. 61-45, sigue abrindo ventaxa o Básquet Coruña. En ataque Lassenberg. Balón interior para Francisco del Águila, man a man para Javi Marín, ben parado por Ward. Intentaba o balón interior para del Águila, defendido por parte de Zach Monaghan. Quedan 5 segundos de ataque. Javier Marín, que se vai hacia adentro, terá que lanzar Kevin Van Wyk, xoga xo triple, tripla de Kevin Van Wyk, que coloca 48 no marcador do COP. 61-48, acércase o COP Baloncesto Ourense. Ward interior, xoga contra Van Wyk. Ward, aí é moi potente o interior americano. Deberían facer algunha axuda. Non ten moita dificultade Kevin Van Wyk para parar o fortísimo xogador americano. Javi Marín ben xogado para Van Wyk, que o tapón ilegal
de Jeffrey Ward. Estaba o balón baixando, pero de novo espectacular. Jeffrey Ward vaise ao banco, o propio Ward, e entra Ashley Hamilton. Máis cambios no COP, retírase Ventura, volve ao campo Ousma Sima. Hernández xa o balón en xogo. Zach Monaghan hacia adentro, cambia o balón para que se xogue o triple Jorge García, non conquereu a canasta Javi Marín, que non veu. Cambio defensivo, Sima que se xoga a tripla, non acerta, rebote Hamilton, corre Coruña, corre Alex Hernández que xoga bloqueo con Hamilton. Hernández que ya pasa a Hamilton interior e ten que ser parado por parte de Javi Marín con falta, que de novo irá a tiro libre o británico Ashley Hamilton. Máis cambios en Coruña, retírase Zach Monaghan, volve Mosoluade. Conquire os dous tiros libres o británico Ashley Hamilton. Marca a xogada o 6 do COP. Javi Marín que saca o balón para Lassenberg, que se xoga a tripla, non, rebote moi alto de Sima, pero con moita dificultade. Campo atrás dos xogadores do COP. Quedan 6 segundos de ataque para o COP. ...65-50... a punto de finalizar este terceiro cuarto. Balón para Monaghan, especialistas nestes últimos xogadas. Non conquire a falta, o perdón, a canasta. Finaliza este cuarto con resultado de Leima Coruña 65, Club Ourense Baloncesto 50. Quédanos 10 minutos. As mulleres dicimos non. Os homes dicimos non. As rúas. Toda Galicia di non. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta: non. Xunta de Galicia. Pois quédanos 10 minutos de disfrute, 10 minutos de máxima competición para saber quen é o campeón da Copa LEP, da Copa Galicia LEP.
Por balón en xogo, Club Orense Baloncesto por medio de Gregory Grant. Para Javi Marín, o xogador que comanda a nave Ourense. Gant con Javi Marín, bloqueo de Carter. Javi Marín que vuelve sobre sus pasos. O balón para Sigma con Gregory Gant. Balón interior para Francisco del Águila e a falta de Alex Hernández nese intento de balón interior. O balón en xogo, Javi Marín. Recibo de Gregory Grant. De novo Marín. Bloqueos de Carter. Marín que busca os seus xogadores. Gregory Grant, balón interior para Carter. Terá que xogar, quedan 3 segundos. Elevación e fora de tempo, inda que foi moi fermosa a canastra que conqueriu Carter. Estaba fora de tempo. Non se enterou o americano do pouco tempo que quedaba. En xogo xa Básquet Coruña por medio de Moso Luade. Monaghan hacia adentro, cambia o balón para Hamilton, que boa xogada entre os xogadores de Coruña, penetración de Zach Monaghan e finalización de Ashley Hamilton. Ahora non se entenden os xogadores do COP, sinalizan campo atrás. Sacará Mikel Sanz para Mo Soluade. Bloqueos arriba, Soluade hacia adentro. Finalización sinxela contra o taboleiro do británico Mo Soluade. Tempo morto solicitado por Docop, por Armando. Hostia. ¿Os da igual que nos metan puntos? Solo centrados en si meto la puta canasta. Vamos, venga, hostia, vamos. Si jugamos, back, trabajo para recibir bien. Y no regalo la puta bola. Todavía quedan 8 minutos, vamos a tirar la toalla. Let's go. Go, guys! Go! 1, 2, 3, go! Escoitamos as achegas de Armando Gómez intentando dar a poupos os seus xogadores, que non se deixen levar polo marcador. Recordamos que esta Copa Alep é un partido de preparación encamiñado aos próximos inicios das ligas FEP. Xa en xogo por medio de Javi Marín. Penetración, apóyase na táboa e 2 puntiños máis para o playmaker do COP, que acerca un poquinho no marcador. 6-9, 5-2, 17 puntos de diferencia. En ataque Monaghan con Saftaner. Balón para Monaghan, bloqueo de Saftaner, interior para holandés Saftaner e a falta de Sigma sobre Mikel Sanz. Primeira falta persoal do 52 de Sigma. En ataque Soluade intenta conectar con Saftaner, ben roubada
por Sima, para adentro, antideportiva de Hamilton, intentando conquerir, parar o contraataque que desplegaba Javi Marín. Se inaliza a colexiada Paula de Lema. Falta antideportiva. Levará a liña de tiros libres, máis posesión. A primeira que xa está dentro. Segundo de Javi Marín que non entra. Sacará de banda Ousma Sima. Non, deixalle a Gregory Kant ser o encargado de poñer o balón en xogo. Recibe Javi Marín. Javi Marín marca a xogada, bloqueos de Carter. Javi Marín hacia adentro, balón a outro lado para o triple de Gregory Kant. Non acerta esta vez dende a liña de 6,75 Gregory Kant. Zach Monaghan que marca a xogada que quere. Dille a Saftaner que se poña no poste baixo. Recibe Saftaner, volve a sacar o balón para a tripla de Zach Monaghan, outro especialista nesas lides. Tripla de Monaghan. En xogo o COP por medio de Javi Marín. Javi Marín que cambia o balón de lado a lado. E balón tocado por parte de Mosoluade. Pertenecerá o balón o COP. Disponse Marín de sacar de fondo. Bloqueos de Gregory Kant. Sale a recibir a pelota. Balón para Javi Marín. Bloqueos arriba de Carter. Javi Marín hacia adentro, ben defendido por Saftaner. Coloca a man a falta personal do holandés. En xogo Marín. Marín, bloqueos para os exteriores do COP. Recibe Gregory Kant. O tripla de Gregory Kant. Esta vez sí. Que gran lanzador, número 22 do COP. Esperemos que deixe atrás as lesións, as múltiples lesións que tuvo nestas temporadas, que non nos deixaron disfrutar deste xogador tanto como apuntaba nas filas do CBC de Valladolid. Mais cambios. Retírase Sima, volve Ferran Ventura. No COP, retírase no Básquet Coruña. Saftaner e Hamilton, volve Ward, Javi Vega. Marcando xogada, Javi Marín. Carter, bloqueos para saídas de Gregory Kant, non conquire nada, e o tapón que lle coloca entre Mosoluade de Javi Vega ante a penetración de Marín. Moita dificultade para penetrar nesas zonas. Saca Javi Marín, balón arriba para Paco del Águila. Paco del Águila hacia adentro, lévase a falta personal de Javi Vega nese intento de tapón. Levará o número 12 do COP a Paco del Águila a liña de tiro libre. O primeiro que xa está dentro de Paco del Águila. Segundo tiro libre de Del Águila tamén vai para dentro, e máis cambios. O propio Paco del Águila que vai a ter uns minutos de descanso. Volve José Noés, coloca o resultado 72-57
manda o Básquet Coruña. En ataque Monaghan que recibe o bloqueo de Javi Vega. Monaghan para Mozo Luada que se xoga a tripla, non entra, rebote Ward e apóyase no taboleiro o interior americano tras rebote. Intentaba Carter parar esa xogada, non o conqueriu. En ataque Javi Marín, bloqueos para Grant, consigue desfacerse do seu par. De novo Marín, pide o bloqueo de Carter arriba, para dentro Marín, elevación, ben punteado por medio de Ward, rebote para Mo Soluade, Miquel Soluade, cambia o balón de lado para Javi Vega, lanza de 3, non entra, rebote que saca Miquel, para dentro Soluade, tripla de Zas Monaghan, non entra, toca de novo Soluade, conquire o balón Javi Vega. Miquel Sanz, ten 10 segundos de ataque. Ward, lanzamento, non entra, rebote para Gregory Gant. En ataque Ocop, a falta personal de Miquel Sanz, pode ser a quinta. Eliminado o primeiro xogador, esta vez do Básquet Coruña, o aleiro Miquel Sanz. Máis cambios, volve Edgar Lasenberg por parte do COP, retírase Javi Marín, volve Kevin Van Wyck, retírase Carter. Ferran Ventura que anota o primeiro tiro libre. Segundo tiro libre para Ferran Ventura, o catalán. O demando xogador da Peña, do Juventud de Badalona. Monaghan hacia adentro. Monaghan sae a defender o Nogués. Volven sobre os seus pares. Balón interior de Ward sobre Kevin Van Wyck. Ward non conquire, pero sí conquire o rebote. A falta personal. Vimos comentando a superioridade interior deste número 44 sobre os interiores do COP. Conquire o punto número 24 de forma individual deste número 44. 25 pon no seu marcador persoal. En ataque o COP por medio de Edgar Lasenberg para Gant. Lasenberg, bloqueos arriba de Van Wyck. Lasenberg párase no tempo, non conquire a canasta. Corre Coruña por medio de Zas Monaghan, intentaba darlle o balón a Ward, recupera o balón Edgar Lasenberg, pero corta Mozo Eulade. Cope. E máis cambios, retírase o británico Mozo Eulade, volve o seu compatriota Hamilton, exxogador do Manresa, a segunda tempada no Básquet Coruña. Volve tras unha temporada intermedia. Adentro a falta personal do propio Hamilton sobre Ferran Ventura, que o levará a liña de tiros libres. Xa está dentro o primeiro de Ferran Ventura. O punto 60 por parte do COP. Tamén conquire o segundo tiro libre Alex Hernández. Alex Hernández para adentro. A falta personal
Dese pudo facerse dano nesa penetración. Alex Hernández bota man. O no cello. Esperemos que non sea nada. Parece que se ten que retirar. O bravo xogador que chegou do Murcia. Excelente o base desta temporada do Básquet Coruña. Volveu Soluade, que terá disparados 2 tiros libres que lle pertencían a Alex Hernández. O primeiro de Soluade, que xa está dentro. Segundo tamén está dentro. Resultado 79-61 a falta de 3:40. Lassenberg intenta o balón interior para Nogués. Intenta facerse bo movimento de Javi Vega. Non entrou o balón, pero a presencia de Paco del Águila nese intento de roubo conseguiu que a pelota non a controlase Javi Vega. O balón pertence ao COP. Sacará Edgar Lassenberg. Xogo e a falta personal de Mosa Luade. O primeiro tiro libre de Edgar Lassenberg, que xa está dentro, preparado para o segundo. Serán 3 tiros libres. Este non entra. E o terceiro sí. En xogo Ward. O balón que o sube Hamilton. Devolve yo a Mosa Luade. Soluade pasa o balón. Tiago Martínez, o tripla de Soluade, perdón, de Hamilton. Tamén gran lanzador desde ese lado, o 4 británico. Ventura, que se xoga tripla, non entra. Rebote do propio Ventura. Balón para Grant, dentro. O movimento fermosísimo de Gant. Tempo morto. Veremos as indicacións de Román Gómez. Guys, please. Game control. Game control. We are up in the score, so first of every defense, box out. Rebound, and be smart. It's 2 minutes and a half. No easy threes. So I prefer one-on-one, one player jump. He has to pass the ball inside than kick the ball in the 3-point line. Emo, so don't get close and give open threes. It's force them to score 2 points. No threes. 2 points. Shoot the 2-point shot. In offense,
first one, 41. 41, Nick. O sea, Ashley, sal al lado de Santi, Santi's side, ¿ok? You and you try to play low post. O sea, low post. If not, play with Nick in the elbow and try to play big to big. Okay? Vamos, 1, 2, 3, puño. Vamos, tíos, vamos. Sacará xa en xogo o balón que pertence a Hamilton. Hamilton que intenta desfacerse de Gregory Gant. Dificultades, dalle o balón a Mosoluade, máis especialista nese momento de subir a pelota. Hamilton devolve para Soluade. Ahora sí, Hamilton máis no seu labor de xogar interior. Elevación, non conquire a canasta. O balón que o rebotea Paco del Águila, recibe Edgar Lassenberg, Lassenberg para del Águila, de novo man a man con Lassenberg, del Águila para Lassenberg, parece que xogan eles solos, e a falta personal de Paco del Águila, en ese man a man levouse por diante o defensor. En ataque, Mosoluade para Hamilton, balón ben defendido por parte de Ferran Ventura, o 2 contra 1 de Nogués, balón a outro lado, a Monaghan que intentaba chegarlle o balón, facerlle chegar o balón a Ward, non o conqueriu. Queda un 43 para a finalización do partido. O balón en xogo, recibe Nogués. Nogués para Lassenberg. Edgar Lassenberg para dentro. O triple que se xoga Nogués, non tocaron. Balón que pertence a Básquet Coruña. Ataque, Mosoluade, Soluade hacia adentro, el balón a Santiago Martínez, penetración do Canteirán, e 2 puntiños do número 20 do Leima Coruña. En ataque, Gregory Gant, outro triple do número 22, que conquire 24 puntos, gran duelo de anotadores entre Gregory Gant e Ward. 24 para o do Cope, 25 para o do Básquet Coruña. En minutos para os canteráns do Básquet Coruña. En ataque, Javi Vega, o 12 Jorge García. Adentro, Mosoluade intentaba la conexión con Ward, corre o con Lassenberg, Fermosa a canastra, aro pasado de Ward nesa reviravolta, perdón, de Lassenberg nesa reviravolta. En ataque, Mosoluade que ya bota no propio pé, recibe Jorge García. Adentro Soluade, elevación, non conquire a canasta, rebote para Nogués, Gregory Gant para Ventura, Nogués, Lassenberg, defendido por Santiago Martínez, quedará un ataque, 7 segundos, 6, 5, ataca Lassenberg para Grant, que se xoga outra tripla de Gregory Gant. Final do partido con ese lanzamento de Javi Vega. Resultado, Leima Coruña 84,
Club Ourense Baloncesto 73. Xa temos campeón desta Copa Galicia LEB e o Básquet Coruña. Felicitamos os dous equipos por este magnífico encontro que nos depararon e procederemos á entrega dos galardóns. Queremos agradecer a todos os espectadores da Fegaba Televisión que nos seguiron durante este encontro e a retransmisión do noso profesional das cámaras que fai que todo isto sea posible, don Rafa Sabugueiro, e a todos os compoñentes da Federación Galega, moitísimas gracias. Boa sorte aos dous equipos nas súas aspiracións nestas ligas LEB. Un saúdo e boa tarde.